nṋe ndi pfi Tsikomal, muimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belren News. Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Belren News. Mafhungo karochidzwa maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ngudo ntswa yo wana uri vhathu vhane vha shandukela kha u nwa zwinwiwa zwi re na mbanje vha fhungudza u nwa halwa nga phesenthe dza 50. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Buffalo yo gandiswa kha Journal of Psychoactive Drugs. Zwi tshe zwo ralo, halwa vhu ṱumanywa na malwadze a hovhelelaho maḓana mavhili. Vhasedzulusi vho wana vhuṱanzi ho khwaṱhaho ha uri mapulastiki maṱuku a khou kwama zwipuka zwi tshilaho milamboni na kha maisha u mona na Europe. Vho shumisa data ya malaṱwa a zwinoni zwa maḓini, white-throated dipper, Cinclus, u mona na Scotland na Spain. Tsedzuluso yo wana u ḓalesa ha mapulastiki kha malaṱwa a zwinoni zwi tshilaho kha vhupo ho ḓalesaho vhathu. Ngudo yo gandiswaho kha Journal ya Environmental Research yo rangiwa phanḓa nga Yunivesithi ya Glasgow. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u hwelekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belren Brands I hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.